zdrave zjutraj. Ko sam sjel zdravo bohranco, sam srećil na pod gospoda Famoštra. Ja. Ja, vprašal me je, kako moramo zdelam. Sada, ki imamo poba par sudatah. Pa ti, kaj smo jav? Povedal sem mu, da nam gre težko, da imamo potrebo pomoči, da bi potrebovali adnega hlapca. Glih prav, mi je jav. V Belem potoku vem za adnega brkega poba. Če ga boš pošteno plačal, ti ga posem breve do tebe. Ti ki diješ. Mahar, da bi mogli ušafati adnega brkega poba. Ja? Dobro večer, Bogdi. A se more naprej? Ja, Naprej? kar naprej. Sam Janez Korenu iz Belega potoka. A vidiš, govoriš o vuku in vuk pride. Gospod Famoštar mi jav, da imate delo za me. Zato vas sem prišel gledat. Lepar nas manjka muac, dela pa ne manjka. A dela? Dela je čez hrbet, a čez glavo. A dela se ne bojim, če je dober zaslužek. Ti dan 5 franku na dan, veš pob. 5 a nijest. Spal boš na svislah, ja. Ma če boš bardak, ti še ki pripraven, se ki prdan. Ne bo prvic, Jakob, ali ne bo prvic. Ti muč, narica, tele niso, to je opravila. Ti se zastopeš tu vuno, a basta. Ali sprejmeš ti pup, ki diješ? Ma, spremen. No, sada povijaj mi. Pa dost trave posiječeš na dan. Če sem dobro nafotram, za 2 so nasijaka. Pita nijest, lepar nas ti ne bo manjkalo. Znaš pa klepat koso? Kaj sem so na vsek bi bil, če ne? Ja. Silačan boš ki jedu. Ne, bohloni. Sem že po večerju. No, Ben, potle. Gremo pa spat. Jutre bo treba zvoda vstati, je puno dela. Če nimate nič provat, hreno malo v vas, tako spoznani ljudi. Ba, dijali karciješ. Samo da vstaneš, jutre zvoda vedijo, kada te poklicen. Anda boš dijalu. A bodite preskrbi, pa lahko noč. Ti ne greš še spat. Ne še. Moram se na malo vuno tle oprest. Ben, pa lahko noč. Lahko noč. Lahko noč. Peter! Ja, Pojdi noter. Marijanca, Peter! Marijanca. It's 2 hours that I wait for you. Kaj praviš? Je že 2 ure, ki čakam za presako, a njete ujti spat. Moj mož je še boj duh kot ne diša, kadar začne govoriti o svojem dijelu. Sedni. Ja. A ti je bil duh čas po mene. Že 2 dni se navidema. Še nektar takova. Bala sem se, da ne prideš vic. Pa tebe. Je bil duh cajt po mene. Tako, da ti ne morem dopovedati. Mislim, da sem prišel na otročino. Sem se prekleto zatreskel tudi. Nikdar nisem imel bedne tako rad, kot ju. Kok tebe. Sada praviš tako. Bog ve, kaj si jih imel tam v Ameriki. Bogatemu možu ni težko ušafati ženske. Nisem imel čajta misliti na žene.
Kadar greš po svijete, za kjek zaslužit, ne moreš misliti na žene. Sada, ki imam moč meni, puno denarja na banku, a ki bi se rad oženil, je pa prepozno. Kadar sem se zatreskal, zaljubil v ženo, ki je že poročena. Ona vso bogatijo, sem nasrečen. Ti si bolj srečna, ko jaz. Kadar nije mene, imaš pa moža, ki nije še začel vriječ. Moč. Moj mož je star, a ni vid za zlodja, še za zlodje pokadi. Pokadiš. Po resnic povedano ni bil nekdar dober v ljubezni. Skrbelo ga je samo delo. Nekdar mi ni jav adne lepe besede. Ali misliš, da more živjeti ženska samo oddelan od pulento? Ona opulenta. Že 12 let živim v telem parazonu. Oženil so me, kadar sem imela samo 16 let. Bohatje so mi jal. Polentan od cvirki ti ne bojo manjkali, am to je že dost. Prvikrat je čul moj glas, kadar sem mu morala reči ja pred utarjem. Potle nisem bila pavic vesela, dokjer nisem tebe zapoznala. O, Marjanca. O, birds boy, pig man, stupid. Sem ti že 100-krat povedal, da si bila urjena dost več, kak imaš. Lepa in pametna, kak si. Prepozno je sada misliti na to. Če želim imeti kajšen moment veselega življenja, moram grešiti, kot vidiš. Ne govorimo o grehu sada. Se nisi ti kriva, če so ti druz zasuka življenje. Sada misli, da moramo živeti. Am živati vse, kar je bilo zamujeno. An kar nam ostane, kar imamo še puno cajta pred sabo. Vsedno me vješt peče. Ma pusti, vias primero. Pa cajt mislit na njo, kadar bo stara. O, Marjanca. Zapeljavac. Ali veš, dragi moj, da je nahobarno, da se po noč zvidamo tle v hiš? O, no, zakaj nahobarno? Jakob vstaja večkrat po noč spit vodo. Lahko nas šafa na tapu. Nesimo jo v kamro vodo. Če je tako, potle naredimo na tešno vižo, da se ne bo zamarku. Jutre zjutra sem si vdan sama. Mož je všav v hlapca, am bo ta šla že zhod, da sjed stravo v ohranco. Lahko prideš, obedan nas ne bo videl. Se zmeram, pride kajšan lahko z vasi. Če me všafa tle, ne bo dobrega mislil. Bodi brez skrbi, sem pomislila tudi na to. Če pride kajšan, skočiš v armar. Ist bom pa skrbijala, a spraviti tistega, ki pride hitro z hiše. Oh, yes, all right. Sem jav, da si pametna žena. Ti vse lepo preštudiraš. No, dobro, potle se vidimo jutre. Baj, Marjanca. Baj, Peter. Boš pil kafe? Oh, yes, coffee. Tiš noter na malo žanja? No,
malo, thank you. Dobro. Good. Tajšno kafe se hapo rijetko pije. A znaš samo čez kuhat. Jamma samo za te. Možu ložem noter vicgode. Ładne. A to res sama do nas. Sama jako pan klapac sta slašijač v ohranco. Ne boš ta tako hitro doma. Če pogledaš lepo skozi okno, jih boš videl. Oh, yes. I look. Ej, Jakob! Be! Ma, Petar. Načuje. Jutre bomo imela 2 kopese na potleh. Ali mi prideš pomahat? Zakaj da ne? Priden. Tako bomo tudi jutre kope sama. Pridite, fanti, vi boste pomahali. O, Marija Devica, hlapac retle z druzim 2 deluci. O, Marija Devica, kaj se je zgodilo? Petar, skoči hitro v armar. Marija Devica, v armar. Yes, v armar. O, dobar dan, gospodinja. Kaj se ti je zgodilo? Pokaż pašu da mu. A se ti je ubila kosa? Ne, gospodar me je zahnul. Kacje, ali vam je zmanjkalo vino? O, krava prekleta, saj ne šlo motač. Ne, nič ni zmanjkalo. Pokaż potle pašu, ali si se naštufudijala? Ne, povedal sem vam, da me je zahnul gospodar. Ben kacje, povej kacje. Jav mi je, da tisti armar tam je star. Harp, ande je samo na potle v hiš. Jav je, da kup novega, da naj teleha pejem v rijeko. Naj ga vržem dol pod most. Pred hišo so voliže upreženi, a tisti deluc tam vonejo ga bojo papo mal na basa. O, 300.000 hudiciju, če ni znorev on, ni znorev obedan. Reci mu naj gre v manikomjo. Tele armarja tle ne tak ne obedan. Je tle že nad 50 let, am bo lahko se drugih 50. Ni ne obednemu na pot. Povej mu, kar sem ti jala, a reci mu, da tudi ist kva zemnjaki. Jav mi je, da ste ga že doskrat nagovarjala. Naj ga vrže, a naj kup novega. Ja, ti ste bilo že dost cajta od tega. Kadar sem se naštufala ga prosit, naj kupi novega, se nisem vic ohlasila. Sad armar mi je potreben. Hanucam, zato ga ne tak ne obedan. Gospodar je gospodar in zamorem buhat, ker me bo on plačaval. Sam ti jala, da armarja ga na tak ne obedan. Pojdi delat. Zvečer mu bom izpovedala, kar mu gre tistemu norcu. Ma po drugi strani, če se kupite nov armar, vsaki bi vrhli teleha pod most. Če ne za drugega bi lahko služil za drva, če ga scijepješ. A za me je vsedno, a pa razcijepen. O ne, pusti, skjerno per mjeru, Bog te potalaš. A si znova revan ti. Ben, poklici to je djelucije, sednite in pita, moram skočiti do kunjade, potle bomo videli, kaj se bo naredilo. Ej, pridite noter. Kaj je? Pujta. Kaj je no? A, pujta tle, sedim ta. Sedim. Sedim ta dol. A, popijmo, kar je dala gospodinja. Dobro. Kolikor kapljic, toliko let, Bog nam daj na svet živet. Živijo, živijo na svet. Naj bo stara ali pa mlada, vsaka ima fanta rada. Živijo, živijo na svet.
ti star mar? Ne, napredajemo. Pod most zapejemo. O, škoda, da že 3 leta gledam kupiti tajšan armar, pa ga nisem mogla všafat. Lih tajša mi gre prav, ali bi mi ga predal? Navijen. Lahko, če se zlehamo. Da bi mi dala zanj. 25 franku. Ne. Poglejte, tamburja, prijateljte upejati pod most. Sada ga neće predat še za 15 frankune. 100 ali pa nič. Za 100 franku kupi novega, saj buj velikega. Adio. Počak. Drjeve mu povijem možu, da pobereš to je košpe in pojdeš od korci pršu. O, moja draga gospodinja, šefti so pa šefti. 50 ti dam, naj bo. 100, 65, 100. 70, zadnja beseda. A če je zadnja beseda, par pod most, ali pobje, pomahajte. Ne. O, kajšna prekleta sila. Počakajte no malo. Gospodar me bo krehu. Prče, kaj sem del od kaj cajta? Nemam vid cajta za zamujat. Ali ga kupite, ali ga pejem pod most. Moj gospodar je jav, da ga neće več videti tle. 90 franku. Ne zubjamo vid cajta. Ali pobje, ali pomahajte mi nešta. Na, mladen 100 franku. Ti moram pa povedati, da si prav brez srca. Mučajte, nuna. Napravila ste dober šeft. Tajšana far se naredi le vsakih 100 let enkrat. Ali pobje, ne si moj armar da mu. Čakajte, da ga spraznem. Obrnite se proč. Prazner mar. Stopil bom, Peter, stopil bom. Sada nesite ga proč, sada morta. Buj san. Dobro. Dragi moj Peter, kakšen strah sem užila, kako se je moglo tole zgoditi. Ti govoriš o strahu, kaj manj pa jaz reč? Tajšnjih 5 minut jih nisem še preživel v mojem življenju. Sada pa se bojim biti tle v hiš ni sigurno. Jutre smo lahko kupe. Jakoban hlapac Restasijac v šljebe in bom šla v ohranco še nu obracijat. Če greš dol pred mano, ti pa nesem štruke za kosilo. Dol ne bo ljudi, so vse še nozeto okole pošječene. Struke. Mislim, da bo nerbuj pametno tako. Sada pa grem. Jutre, Marijanca. Jutre, Peter. Baj. Si hitro parteku domov. Ma, kad si bil tako lačen. Nište čude me je klicala gospodinja. Kaj ti je tijela? Se je že krava pojala, da je bilo potreba pejati v baku. Če vam povem, se bote smejal. Bene, povej. Kadar sem prišel domov, mi je jala, da vas je že več kot 100-krat prosila, da vržete v hižete star armar, a kde kupete nov. Lej, nisem niti zamerku, da ga nije vic. In ti si obuhu. Kaj še? Sem je jav, da ga je škoda metat. Da se ga lahko predam, kup novega. Pa prodaj ga, če moraš, mi je jala. An kaj si naredil? Armar sem predal. Muč. Ma kdo bi bil tako naumen, da je šel kupavat tajsno starino? Da si potegnil zanj. Da sporčete vi. Dost, sa nije bilo nič vrijedno, njih 15 franku. A potle sam pa dobro predal. Dost? 100 franku. Tauži,
900 judiciju, ali si nauman 100 franku. Ali je kupu direktor od manikomija. A ne. Bote že zvedu, kdo ga je kupil. Beno, samena briga, kar me veseli, je tisto, da si ga tako lepo predal. Če bo zmiran, tako modar in pameten, se bomo lepo zastopila. Pojma d'accordo, istanti, viš, ne boj se. No, vzam 10 franku. Ma ne, No, vzam. na kor, no. Beno, sparjem, take stvari sta se jih lepo zaslužil. Ben, pa bo vam 100 loni. Sanje. Marianza! Allora, al bo pronto ta južna. Ja, preca bo, preca. Danes bomo si jakli v žlebeh. Veste, pa noč sem mislil, da bi bilo boljše ti seč v hranco, ko žljebeh. Ja, snojka, sem šel v vas, in vaš sosed me je vprašal, če smo posekla vso hranco. Povedal sem mu, da smo pustila to na sončnem kraju. A škoda mi je jav. Zar bomo morali čez par dni nositi drva čez njo do klanca? Vam bomo popeštal, pohodili travo. Ben, če je tako, potlej imaš ražon. Je bož, da se je sama pa v hranco. Ja, boš, ja. Še brozar, da si susnuvaj, kak so si jedu. Če ne so nam bili vse popeštal. Kam greš? Kaj skrivaš za hrbatan? Sem mislila, Si mislila? Kaj si mislila? sem mislila, da ni dobro, da je stal vsak dan suho ceriho in Ben, pokaž. Ben, padaj, kar si skuhala. Hej, Janez, tle je kosilo. Strukje. Bog te ženi. Sa se jih skuhala za 3-4. ja, Kje so pa vilce? Pogled, na riso. Samo одne vilce je prinesla. Ali si pjana, žena? Ne smijete tako govoriti. Saj veste, da ima puno dela doma. Se le lahko zmoti. Potle, če bi bilo za ježlico, bi bilo bolj težko. A štruke se lahko je tudi z roko. Ali pa ošpekano špico, da se jih lahko nastakne. Ben, sa si modar, daj, naredimo pa tako. So dobri teli struki. Samo dveh finitele struki, tle jih je previc. Zakaj si jih tarkaj skuhala? mučankrat ti nimaj pru. A se imaš vojo krehat? Jaz sam že si tebe anštrukju. Poglej, imamo pomahača, ja. Mene se je ponudil snojka. Je javil, da če imamo senua po tleh, nam prije pomat, da se spoti na soncu, kar je dobro proti reumatizmu. Odgovoril sem mu, naj gre v hranco, če ima vojo. Sada vidim, da je prišel. Prije da nisem videl. Bardak je, če je prišel. Zdi se mi pa čudno. Odkar se je vrnil z Amerike, a nisem videl še delat. Ima denarja kot lisja.
Njeno raz da bo dijelu, a misliš ti? Ma je parjev za hrabje, za reumatizmu. Pogled, tle je ostalo še puno strukju. Pokliza sem, naj veje on, saj je sigurno tudi on lačen. Hej, gospod Petar, Kaj? pridite sam. Ja. Marijanca, ti pojdi hrabit, a obracat se nua. Jaz zamen skijero, a siječem stožje, a stohe da nadmoko po. Dobar dan, mladenč. Dobar dan. It's warm today. Kva? It's warm, toplo. A, da je toplo. Ja, do nas lepo spijeka. Sedite. Pojejte no malo štrukju. Ih je prinesla gospodinja za vas? For me? Ne, for me, za vas. Oh. Good, yes. Ja. Strukje. Ali veste, zakaj sem vas poklical? Ne, povej. Kaj želiš? Nečem, da me bo vest pekla, kot mi peče sonce do nas. Če se more rešiti življenje človeku, je dožnost vsakega, da ga reše. O kakšni življenju govoriš? Povej. Veste, gospodar je zavedel, da hodite za njaženo. Oh, no. Ja, ne no. Jav je, da vam odseče glavo kupetelinu. Na, vzem zalon, $1, zalon, ki si mi povedal. Saj je potreba, je bila moja dožnost. An kačen se narediti? Nič, obračite se nua, kot da bi navedel za nič. Če boste videl, pa da se vam bliža moj gospodarski jero, potle pa kar letite. Bog ti ti zdravje. Ojoj, že gre? Že tle. Ej, Petar, kaj letiš? Počaj no malo. Počaj. Kako je parjelo? Ali si prišel od pamet? Ma, Anti, kaj se smiješ? Kunorac. A nič. Benno, tudi hlapca je trkinilo sonce, sanjal, da vas svijet je znorel. Znorel. Zgodilo, da je tako Veko Jakob. Veste, vaš mož je zvedel, da hodite za Petram? Ne, Ja, ne. Dave mi je jav, da vas bije skjero. Ele svijat je vas zmotil. oj, že gre. Marijanca, kaj letiš? Kaj imaš za nosilo, Anti? Pusti me, ne me ubit, pusti me živjeti. Kaj so tele štorje? Isna nič vid zastopen. Ja, naredila sem ti samo 2 roha, samo 2. Ja, samo 2 roha. Ja, samo 2. Samo 2 roha. Lepo te prosim, ne ubit. Samo 2 roha. Samo 2 roha. Sada sem zastopil. Potle sem ratu hudic. Saj hudic ima lih tako samo 2 roha. Sada te z rohmi nastakne nanesen v paku. Tam bo tvoj dom, kjer si prelomila zvestobo in sveto obljubo, ki si mi dala pred oltarjem. Prosim te, odpusti mi. Boš videl, se ne boš revu. Zvesta ti bom narbušena na svete. Vse ti naredim, kar boš želel. Vstan gor. Odpustin ti, če obljubeš, da boš molila, prosila Boha, da ne bo več tajšnih resnic na svete, kak si ti. Ja, Jakob, obljubim ti. Še zvesto ti obljubim. Hudic me je moral smotiti. Gremo. Nikoli več, Jakob, ti bom naredila roke. Gremo. Nikoli.